Tony Nteto chairo ya mwantu kwa Weru Jumatano ya muthia ya mweri uyu wa November nkarigira ndirite wena ntukuenja na tharimi ya moya tukubanganite oro Weru Nteto chietu. Obunge wa Central Imenti kire magujine kureana na Nteto irego tambo mitandao ni atina kuata mbarunge banakaira mwangaza. Pomicha mizani Afrika kona ni ati kura iringe chokerwa Meru Rwarege chuncheke 50 na yele gatanta kenda kya Meru batekiringira ngabana kawira mwangaza za kura changabana. MCA ba Meru kuga batani ine ripoti ya thirikari ogoribwa ngambe ire koyano ningabana kera mwangaza na kwayana ntukue 14 wikirwa ripoti yengani. Nakanda kuwa bakedra bagita na mbere kweta miraya mbogita mwankarire keberwa kirige kundi kenda wache mbogita. Weru mone yetu madhidi ni Purity Richard na ngeto PHINEAS. IMAANA na Nteto chawero ya mwikamberia da ichichongwa. Mbunge wa Imenti Central kirimangujine na reganete na Nteto ira yithirite ni ndita ambo mitandaone atena kwata mbaru ngabana kawira mwangaza kirimagugite mwankane ndi no agwete kya kawira ni wekirigeria kyathiri ndene account ya Meru kurukia ugite Meru kana Meru nende nibatere guchiebire kirimwaburi yuagema nontu itiuti yokaitane okau remuskabu kanisa ya KRCC ya ugite kanisa niko gani ya Meru nkuruki amenete bamubatumire ba Meru akinionto boko nekage kundike moiki watambaru kabana kawira na kingi munini wangabana mudhuri murioki na chikinya. Kanisa ya Kenya Revival Christian Center batongirito ni bishop wa kanisa iji na bishop Japet Kiogora agwite ndwere konekana ndene county ya Meru irunjira muno ni athinjiri ba makanisa baraba kunjira ngavana na munini wawe kiutatira ngwataniro ekwendekana Nteto cia ngwataniro itionora kirindwa na machindano twina ngavana wetu twathurire tumwendete Meru county na twamuthuraniria na deputy wagwe na nowe watuonerie we tetue twathurire nowe muntu upointa mtu rakwenda beta nawe na thine mwanya jo kuoneka bila tukuona jo kiaramira na tauga twarie kanisa katuona kanisa ikienda gutonya ni twangaratenie ke gutonya mbere icugwa nonto bwa mbere ni jani ndi umwe wa maskofu ya Meru na ndiuga ndongi nkiaragia mantu ja ndongi bwega katokara tukona kuri bishop ugweta agetwa rietwa kanisa ni twekangira muno ndwene agetwa chairman kana agetwa rietwa renge akere kanwa weke ngabana kana nwe weke deputy na nande watue ndiugani kukara Meru eje mpunjetie mutindo mianka 32 nteregeta kona muchemanyo jwa pastor Chibombe bakarinde bathura mubaleria bonde. Bishop Japhet awita unje baba balitakira tongire baba nonto babiubiao ende tevere akienda umaboja kanisene na ndato kuromba abaru athenjeri ba Murungu botige onto omuntu alithura na interest bila kwenda kengabana no unge bila kwenda kero unge akwenda atonya na nda atomerio to batomete nau nunkwenda kuga betho ibatomi batumike tukundi to nini ndoete kuraja ura tukuona tue with our own observation itukuona bwega itego etaure kwarama imwanya joronorere bishops tige ikwaramya mwanya jotu weto te kuga makosa jara okuona uteko banga kugwatithania baba wendi bwawe ni kuona ndao itatonya kanisene kumanena utongeria kwa kanisa tukangara teni tugia nkuo tutonya ntwa na njirete bugi itwe tuteki gavana wetu bishop munini o reverend county secretary bishop thirikari ndionere ire kanisa na ndebo atuthaithia antu na bocoka butumenithia antu na bwana wabariki na Bishop Japet Kiogora orete kiure giki kiratongeria mashabiki jo tumaturega kujishurira okurwa na muntu ukerwa ngocharenda ango kwaua na ndi babu bugatara yonthe MCAs beto na isimiwa beto
itubwendete abunge bwaigwa kanisa ereta mugambo bwita itukwenda kuga na sauti bwitikite na bwarie na madam gavana wetu miari ngeetigerena tuthithirwe no atea ontobura munja unge na kinyane mubunge wa Central Kilimangushini ajokirite na kuga uyu lakini nande no kuona mwankana nde tuguthia giki kimia kabingana kabithatu kutege ntoja kiukireo kuona nde tuli ontakene urei uratwari aya kuona nde nyote tinde kuga haraka ngambia ngambi yau yateo na intiga misinterpreto uni ngabana ati mbonete ngabana ati mbirite ati ntumite mauni yako mbaraya na yo mauni yako kinyana arua ngabana na tikite kagita gakaraja kwithiretite atongeria bemero abeka nthiguru na nerero athithiu lakini atongeria baba ithithiu it means that turondo ene na andu agegeta nai gegeta na mbere mwanka riria akathithia u na aria kuthithia u amero bagatura bachokete nyuma ne bethi nene na nandi kirima augite ngavana atiomba kutongeria mero ari wenka no mwanka chone na atongeria bangi nikenda ntubumba kumbika uni ura ndaugire na nyana ndindikirwe kutoto twina buno ntuntankwenda kwa ngavana ni tutushindana na ngavana na kinyanka thithia ate karwira nwe ngavana wetu meru indiri kawira ngavana wetu meru akombo tongeria meru wenka nikino ntantu baku misinterpret jara mtu akuga ate menyo tongeria meru wenka ura athiru nageria kuyukia tongeria bangi ba meru bakare nthiguru bamenye urabageta na mbere ni unkuromba kinyana arua na arega kuthithia undu etithira meru na arega kuthithia meru atita mbere na yukia meru abaite thinene ya chaos etikiria gukara nthiguru nabo turamwe twinde kuchetha kandiera ya kuga batu ya meru kapu tutendete mwekuru tha tongeretie ira te ama na bora ni urongo na yeri makosa muno na ya kuthuria ntu barabe na ume kandiera enjenda ire gara ikugeri guchethwa te ama na naru ameru kapu kamenya uti muntu bwendete kinyana ume no ntu bwatega mantu ya karikira na yayo karika kinyana ndi kuto ina interest na babu no tu tena nguina babu niki ora John Paul ugire kumana de batu tugatara tu ba Mount Kenya tutara tuli miru ni untu ba maana muno Dibakirima na ginya kiuria kiawe ari ari kungavana ura wonekanire giseneti akiariria mandu jorekeri uni untu bura ngabana ari na bure akaragarire ari ndene giseneti ndikubona na diburi ndene we no untu babu bukurikana de ngabana ari ndene seneti naonekana eri musifu kimantu yaja kurukite na inya kiru aria rwawe naonekana akirira kimantu yaja kurukite na kiuga arekerwa this time round etakagiria kuwathania antu bameru lakini te ukurakarire nontu nande jari wara rigembe south kwa John Paul mantu mbiche utero nekanire riu ari south imeti mbiche utero nekanire riu ari na thuti mbiche utero nekanire Nkiripotera Weru TV Betobo Thuri Murioki. Right, na ngino kuna MCA wa Wande Gojuas Mutembe Mbioki na Rumbeto yani Bobasari ndirwangiro kithomo meru kurungamanini kana bonge lokaita kakuromba mbeche ikiendana nkebra betite secondary batikethira baitia wome Mbioki ariwa mbeche ikiana wari mwaka na bakeya gutigome batiomba wita chukuru ontubrane ndipo kethira bukileta kemibango ya thirikari ya utonya na bonde ndene ya secondary mutugikare na ripoti ye Mumeru na batikure information mbasari ye jana ko woni once si account inaia ko ka ya kona mwaka jo akuru ko te onete ko getera yungi ikendo umba ko na ketho kageria mbati ni migambo ya MC Wegoji West Mbioki akiwa ni untu thirikari ya kaunti ya Meru kurukia rwangirwa kithomo ni ambirite mutaratara jo kuweja na kigina kia mbasari ariuga ni untu kigina iki kinenkaniro rimwe mwanka arenda mutaratara jo chuchurungiko kana ntareki cha guchokia matasi ja kuromba kigina kiu chitetithwe na mbere mwanka riria rito barabara agereitwo mwanka jojo bakirasikia binana bethire bakia mukira admission yao ya gwita secondary raiji inkona ofisi ya education ni arutire sakura ya kona ni ya forms cia mbasari ireo na wananchi batuika advised bandaunirwo those forms na bojuria na batache everything baicho kwikire ofisi ya wana administrator
na tikire ofisi ya MCA by December 4th. Ikankwenda kuromba riri romba na ke department ya education nonto ana ibaragererwe class 8 na tuli na ana bamwe very desperate na tutendenda ana baba bagi opportunity ya gweta form 1 ikwagie visi kou ako ikankuromba na giteo gikinene muno ndetiire ya guchokia forms iria ya extended mwanka ana beto bare bari form 1 bone admission letters ikienda bara deserving na bobedo bare na opportunity ya kuromba ambassador iria nikire ambio kia kwa gitumi bota MCS ni bobatika kiro murigo jo munene jwa gututira na kuthangikira rito maturene. Most of the MCAs were attest to this after this ana bara bagatueka bakadimeto chukuru ane ambassador iria yani mutoro atigirwa murigo jojo ne MCA nonto mutiaria ije responsibility akananga ambassador yajana kwa MCA kwa hiyo tutakwenda kutigirwa mbande niera as MCS kwa hiyo ndiromba there is no urgency ndetiera ni extendwe twetere ana baba bona admission letters na baba apply for the bursaries mudiene mbio kiadiwa kuri na rito bamwenkia maturene na bakaga kigina eke bono bage gwita skuru na ko thirikari tethere kinyadite kioto kyo mwana wonde achoke skuru ikarira nene neto emphasize manto ja 100% transition kuma primary gwita to high school ko gatueka these kids bagatueka denied ko apply for these bursaries ikona ni that dream of the government may not come to the reality. Ke report ratito cia Weru reakwari eto ni motugi kare Ngira kwenye ate anto bomo wa the county ya Meru iparombete thirikari ya county hugo chumeria na mpoino tetheria anto barabaringikite nembura ya El Nino atongire baba ugete anto bomo wa the nebo baringikite bunene nembura ni onto barane nde batumagira into byo batetheria gweta batyomba kumaruka nyumba chionkuru kiba gweta baingi bo baritaga biachara inini baringikite anene niba kurombo tethio mukirimitheka na ripoti ye Atongeria bantu bama wathe kaunti Meru ibatariritie mathina kithumba yara memba bao bakulukira kaitene kaka mbure makondoria bakiwa baba inge bao ibalasimikite kuinga biashara na kinyomo na tete uturo bwawe kumania makondoria ya Jumatatu ntura ya athwana wondi kwi mulemabu umwe uthiki nontu bakwithira narombere kwa affectwa ni mbure yero nino nontu kinyomo ike hospitali ntura yu iraombere kwithira atiumbika barabara ira nyingi cietu muno tugenyici antaka na ndi muntu gwita na clutches ja uni kwino gwite nyowe tokorokera ikabindi antu boko mataba gukura na ndi nkuromba MPs betu na Nyamiru county bone kinya barabara ciongwa cia mashinani ikumba kuthithwa bwega nikenda muntu wa mawathe akomba kumira mbuge mwankatha ici baba inge betu ba disability bathomerete coach ya iratu ya nguo na beta kuthithiria matauni lakini mwankatha ici njira ni tweki thaa imbura ni wingi na thina ni wingire na ndi baba inge betu bari karanja biashara betu especially kinya ekurubara bena disability na re ibakuluka era challenge mbinge muno kinya nonto bwa weta sioro bia thoko inyaro me bakuluka era lakini no kumenya kioro especially kioro kinene weta nyare montuku lakini endre ndomurume no ethe nya na kawiro cha karoma na ka susu onara susu nyaro one na lakini muntu mukawe na disability I challenge nene muno thokone so ende bura to kwa advocate ni thoko ucio to cia kwa cioro bira sioro accessible muntu ya woni nde yande thira thoko ina stairs ntiti stairs ira nde yanda ke into bya kwako tinde buru ara nkomba okinya ara nte na narante komba wite bara bange baeke oro kwende biashara cia tu kondo ruiro isia usia kondo muno tisia mtora we na ulemavu so ende batu biashara cia tunyiso ciumia muno thokone but ne romba retu ati county government igeta mbere ku to support no twakira na kwaka markets cietu cia more accessible rui barombete thirikari nene amwe county Meru kuyukia matalia ya utetheria ntubano na bia kuria na kumama barabate no tethio kinya buriku pametira ira si tawa
alemavu barabe biashara ene iba excuse we mami no ntunya mantera onende ara kwa kwambu mato kethira tumana kia mu biashara weta thoko nera mbete kiengo waeta baba ingi bakomba weta mauro oni no mwankamburie bikibiki ekenda ya mbikiara nenso kiti sawa so ende na nyoka mata into no kanga kamatirwa so oni mahitaji yakwa to mona ya na mahitaji ya mtoronge so ni romba retu that thirikari yetu support ya antu betu barabe na disability ikenda bomba kuba excuse kinya kenini ke levies itukuromba utethio bubwingi sana wantu bauba lower zones na area singi chionde actually chia Meru yonde utino mulemabu ate affecting kuruki ya mturongi kinya kuria mwankatha itu witura lemabu witha kituretire na rui ito kwenda untubu boyo kwithirikare county na thirikare national na baumbe wita atongoria betu bro kumbika tumbo tetheria bau nonto babu bwenda kinya kura kiri batwe nibo twira ora bukomba gututethereria please tukwenda kuona antu bomberite guthetherua antu bamawathe kinya ibakirwa nyomba ibawe bya kuria ibone akoma mantu aega nuntu bena kiriro gikingi muno aja Meru county nkuruki bayukitie kanya ka kuromba memba bao ciandikithia sakune na atongeria amwe na antu bawendi buboya na bo batetheria mirandine yao mwanya basiomie kuandikithia biashara cio baregister biashara cio na nkuruki bethire bakiomba kusave consistently na nyume kusave bayukie loans cietu very soft sitinya nelasia turia sinya interest twethera twina tuka era tweta maintenance fee ko kuromba antu betu baraba ina disability antu bareke tukulala mikabati kona mbesa cia biashara yeti twina mbesa na antu bayukia mbesa bareke nda tumba gukuria sako yetu tarikinya tukethera twina muchemanio wetu yu munene yura wita wa UN International Day arakaga primary school na ara lemabu bonde ba Meru county pabwiri utura nontu bwa celebrate ntuko yao ira celebrate wa dunia msima kwa itu baromba netiyo baumire au kenda tukaomba kwarandia Nteto cietu ira chibwiri ko kutubwiri ko withanesia twina nyakiatho tariki 3 December kia michetho yetu antu ba mawathe patwe itwariki Kisumu na iturombete nyambe cha kiri thirikari yetu nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika ngene kune atine nekire moroto yo tigira yuthi ni bakurumira mitugo ya gikundi kimwe kia yuthi agembe ikitumirite kuritana yuthi ora bomba guchukirio turone kuringana na Hamato Mugambi urani mukarigite wa ugete yuthi ni bagwite ya mutugo nene ndi ibotonya mitugo ne mithuku na kwina boto bokubaritana manto ya meya Nicholas Chabari nithirite akira na ire nabo na no twachio kikundi kia MYF kiombeta ki gututethe ki kuset might kuset our might na ko lelinto differently so tuareto kurtano nyama anto ya ira situation ya to ukwamirau umaniana mithangiko na mitangatango irambe ombethiba kurukira magitani mama ikio nonto gikundi kimwe gitagia kithirikari gikomekana ta Meru Youth Fellowship kirutaniretie nikenda kithinambe na kurutana ambe ombethe baba mona manto megie mitugo miega na kinya gutigira iba kuthugania mathugania amega marama kubatwikithia antu bega baru tuite tukona Meru County especially Gembe North when issues and cases in bingi mno cia 1 teenage pregnancies. In the last 18 months, we have over 3,000 cases. Like CIT mentioned in Gembe North. Then thing number 2, we have high cases of drug and substance abuse. The next thing, we have high cases of school dropout. And group MYF, it is the right thing to do. Because step forward to na tukaritana our friends, our brothers and sisters, our little sisters and our little brothers kuba equipped na the right mindset. We talk about youth but tuna mechanism weda yo tomba kueleza youth imbivyo na tomba kukumba kwebela ke challenge ira omba kuthira ken kauta in life na tomba kuthira akista imili kana kuthira resilient ke mantu yara yo ndomba kuthira ke thacia. So this group ito a lot of activities na this is one of them tumbita kuthira tugeleta youth together especially ita holidays ya school iranda ya
we put them together so that we can engage them in the right decisions and the right mindset, so that kinyadira bakomboso kasukuru bagethire ibarari na life skill la barombere kuthoma kinyadira ba in holiday ane uturitana otomba kubanga akili cietu omba kwithira inyo wetho tina ngui ukurita no wibwithie ontoboka na burabonge ne ko empower youth to focus na mantu yara yemberetu itukumakania o present ikari like present no to tutina fees no to tutina intobieto na mantu ya maingi mno tuketha tutina yo, lakini no to focus ite intobibi emberetu tubatiri kuthwani ya no to for example ukathiria skuru utubatiri kuthwani like ambo yo no batiri kuthwania inde ndo yo what next ubatiri kuthiria skuru no kathwani after kuthiria skuru maybe form 4 na toka bwethe next bakiyo chagia kanya gaka ana abarirutha bariuga mbeombithi bakaria kuthina mbe na kumenyerwo na kuthuruthanirwa bwega bomba kwithirwo bakiura abaingi emono ki generation yetu ina yotha eju tuke kwithira musiari thirikari na industry kunda ki mantu ya youth ate yukia kanya kala ki yotha we have a high number of moral integration and nenya kuthuka kwa na betu babaingi tukona thai kinya suicide ciana kunywa ndawa cia mbogita kwithira twina nonto na area yetu yegembe no thiko twika kwina high number of teenage pregnancies. I think that is a crisis if not mitigated irenda kuita all over the world, the country na together to lose a generation. Kuna ntoru aito koria the government na leaders veto. It is the right thing to partner na groups such as MYF kenda turitana na mindset education. Nonto the problem kato tibu the nete yo akona tu for example mwana aurete kana ni skuru the nebo tibu teo they never tibu kana the wrong mindset from the heart. So what MYF does keritana the right mindset bakanjeri kuolele life differently. So imanisha wetu kia keep the youth betu na the right mindset bakama from victims banjeri kwa victors. So challenge yetu nene ki leaders beto Mama Safi, women rep, other leaders, let us have such forums. Kumegebe North, Betan Class, Chabari. Right on, and kumira kinda tunende tukutha tukiona kanya kakunoka ende nchokerete nanda tuingio kedro geta kuraya. auga no gocho mabati ja kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati John de jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Oi, masa sopa, tatigo esira ya noko makaugo. Vare ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku nigikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. It's the most fun-filled month of the year, and GoTV's going all out for little ones of all ages. Our crazy characters will be lighting up their screens all day long. There's plenty to do for the whole family with our world-class kids channels. For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GoTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. Ooh, yes! GoTV. Love it. Right on, and when on Tokudrete Tanambere Quatana, Nick and the Chieto, Tochokarani Athene, and to go in Kayuma, Yanyum Bachaneto, Kumurekarono, Ron Nelson, Kyoneki, Oreng ina Armetwe, Nikumutana, Ntuko Yeruane, and their Karich, Vitari, Achogori, and a Knatungira Bagisiasa, Ipachamaniti again, Nagotan in the Amuano, Nendimono, Nerikati, Kugimaruana, Kinyagua Kiroa, Nyumbani, and Papa, and Depo Boy, Amwandiketo, and the Martin Mugambi, Nervoti. Koimochie kwa mwekuru antigua purity kawira antore ya kia matumbari chia kene wandia mitheru kirigichigo mbunge kia maraham kujurite gikeno mwana wake Nelson Kioneki onete mtu akumwoja kumutana na nkinya kumwakira chivitari ya chogori ya eriraini ya mbere gutigira mwana oywa gutanwa na guchoka muchiari mugima. Ni kijana ambaye alikuwa nafaa kutahiriwa kama mwaka moja ama 2 iliyopita, lakini kwa sababu ya hali ya nyumbani kutokuwa na mapato ya kutosha hakuweza kupata kutahiriwa kwa muda huo. Kwa hivyo hospitali ya Chogoria tukaweza kuwapata na tukakubaliwa kukua na yeye. Kwa hivyo siku ya leo tumefurahia sana kama hospitali ya Chogoria kumwachilia arudi kule nyumbani. Ikundi mwanya kiriogo kia Ambassadors of Hope na nkinyanto kiumbe kwirutaniria gutigira mwana Kioneki ya gwakirwa kanyomba na kuona bantu agukara ntugo inkainyume ya muchuyo kuoneka bakirombote thio. So we are very, very happy for your for the way you have given the resources that we needed to make the day as it is today. May God bless all of you. Yatho nigikikira ujura tongoria ndo ari ogomutetheria wa muninu wa gavana Wilson Nyaga Muisiraeli. Deputy Governor Muisiraeli. Mbere buru ambirireja ndibona bondete muno. Na le adirukaga muno guku.
kwene ngurigana twale ale kini akabura kwa ni kunira ku tebuna na akibura kunira una gukinya tegwana una bwa una alakate ya na liwe yako ntu bagutedia mbuge bolango na kuga muno atongoli bato duletwe taruto kuja gutedia kioneki ukona kioneki atatedio wega ukanagwa wongere tisa sawa tiga guchallenge ntu warurwa uko gitate kanosu wonge antu bani ndene baingi muno nturani kanosu wonge nagwa gitate kuthongamia manto mubunge Kareke Mbiuki gukurukira mutetheria wake Timothy Kinegeni baranenkanira wira nebo gutwika kioneki akathomithwa politikiniki kiugo gutwika kioneki woyo aria gutachukuru nontu bwa mathina mama. Sisi tuko nyuma yake tuyo gutethereria na kila kionde gikendeka na mwana ogutethina akaria kairi no nganu akarema na bukeja kuona gikiuma nontu ninkwegujaga menya ni mujia na no aria mtwera gwa no butwire ni abukure bukira idanaga cukuru jia kuroda courses jingi ni nyingi muno bwenda aria kulala tuko pale kaka mama bau bangi bakugitatia kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Right, naingira kunete ontori ya mizani Afrika ibona nite kaunti ya Meru ikeja kubunjwa na irua rinende aringe kura baraba ingeba techo kyanga banakaira mwangaza gitene ontori ya bobura budetwe gateate gatariki 14 cha November bwana nege chunche ke 50 na ile gatanta kenda kirigana batikiringira kawira mwangaza kura endege chunche ke 39 gatanta idandatu baringi muchokia kurukiri boti yero nege chunche ke 50 na ile kia igana KMCAs Meru batechoka mbunge. Meru iko na kiongozi ni governor. Odhwani atiri kidira thirikari ya kaunti ya Meru irenge bunjo ruari na kidira no kigabwithwa kingi mpumi irenge karatea ni baleta mujau na bana sainiri kwenda na badinga seria passport ankwire bura kukarika ende boti kuringana na uni PHINEAS imana ende ne kuringana na undondori ya bura bubudetwe ne kambuni ya Mizani Afrika 048 Nyambene County kuringana na kambuni ngabana kawira mwangaza atechoketine arakukoneka Meru 50 na baile gatanta kenda kumakiriana batemuringira kura na kiwatira kechunche ke 39 gatanta idandatu na kechunche kenge kya mwanja gatanta idano bateamwite buraba kebwethia na kura chio kuringana na ndondori obo buraba buthiru ate tariki 14 na 18 cha mweri yo mwaka uyu ichona netie kinye MCAs nkabo batenge choka mbunge ne ya Meru yatongeria echunche ke 50 na baile kumakiriana KMCAs bambunge kaiteneka bakioneka barengiana nangabana kawira ndekirebo echunche ke 43 gatanta badatu barenge choka itene byo ore echunche ke inya gatanta mwanja ke Meru batiamwete kidira bare bachokia kanaibo otisiwa tukera wa county kabunjwa na tukana kambuere ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa akura ate ana ntuku imwe kinya na oge akwethera bibyo byatuma Meru ethethuka ege akwethera bibyo byatuma tuona Meru urake ate bya Meru akwere ote msia aino bwa kwa na nende twethira tukina makirisio bunge twethira tukiona bura manto yaringikara and nothing but the truth. Tuambiririe na ngaluko ekwangabana mwangaza ni kugisione kya bure arangabana aringiwa nusu ya kura chiakari arenusu wengi niyo iringendekithia akonjelula nane isione kya Tiania West kikioneka nikyo kina karibaraba ingi baringi chokianga bana kaira mwangaza arakonekete chunchi kya 50 na baile gatanta idano bari muringira kura na boe chunchi kya 25 bate muringira ore
12 gatanta batano batiamwite ugebone buriko komo bunge mpuru aburi uronekete kwa kaita kimeneria wathani bonga bana kaira mwangaza na kukoneka kwene chunche kira kinene kikiwa no peu na kuendekithia kwa nyangabana kawira mwangaza ore barake bayimuringira kura ni chunche ke 16 gatanta mwanja no peu kana na kuonde ni agisio bunge ke Southimenti kwethira nindi gukioneka ichunche ke 55 gatanta ithandatu bakendikithia ngabana kaira mwangaza ethira kiana ore baubange 40 gatanta inya kumakiriana baringendikithia ethira gitana mbere utongeria Northimenti kukioneka ichunche ke 60 bakiendekithia kawira ukunja lula na bangi ichunche ke 20 kumakiriana bakiendekithia ethira gitana mbere ya utungata yangabana ore bangi nende baubatiere na kione ichunche ke 20 batiamwite ugambi bone buriko igembe South ichunche ke 70 baringiani yangabana kaira mwangaza 20 bakiendekithia ethira gitana mbere utungata 10 kumakiriba batiamwite ugambi bone buriko gisione bunge ke Gembe North na kyo kikethira nende kekwana na kyaburi ara nusu ya kari barengiani akabira mwangaza na nusu inge ya mukurukia Gembe Central nusu kana ichunje ke 50 kumakiriana barengeringiranga banakaira mwangaza kura ore ichunje kenge ke 33 gatanta badatu barenge mwanya na kyo ichunje ke 16 gatanta mwanja batamenya wa muribo ne buriko Centrimenti ichunje ke 40 gatanta kenda barenge muringira kura ore bangi boba utiara gichunje ke 50 na mwanja gatanta Imwe barenge ndeke byanga banakaira mwangaza ethire akiana nende tumare kiringa bana twethira tugita kire MCs bambunge ya county ya Meru Dene yagisio bunge kiatigania West akari echunchike 12 gatanta batano bawete baringiringira MCs obarabai kuo rechunchike ukenge kiandikithithie bakeringira babero na baringi kura bagisio bunge kiatigania East bakiwa nende MCs barabai kuo bakibaringira echunchike 50 na banana gatanta batatu ende bangene ndiki chunchike 40 na umwe gatanta mwanja bawabo baringiringira atongeria babero na kuonde negisio ke bunge ke Southimenti kenya kuko kionanio chinani bukadha kire MCs barabaringi chokwa na bangi kwanwa ichunje ke 60 kumakiriana kiaringi kura kuma Northimenti bakiwa nende baringiringira MCs obarabai kuo ore ichunje ke 40 bawete baringi bania rokere kadaitere dene yegisio bunge ke Gembe South akaribara inge bauwa nende baringiringira MCs obarabai kuo ore ichunje ke 45 kumakiriana ke bakiwa baringiringira babero dene yegisio bunge ke Gembe North aringe kura 25 kumakiriana ke bawete nende baringiringiro barabai kuo ore bangi chunche ke 75 kumakiriana bawete bakeringira baberu tongeria Centrimenti echunje ke 71 gatanta bana baringi kura bedira nende baitarakia bakiania MCs barabai kuo na bangi nende chunje ke 10 gatanta batatu bedira baringiringira barabai kuo ore chunje akiringe kedirete kitarakia kitiramwa wa muri bwakyo Dene yagisio bunge keburi nusu yaringi kura barabedrite nende bakiora kwa churia ni mizani Afrika bedra nende baitarakia bakeringira MCs barabai kuo ore 33 gatanta batatu bawete bate baringira kura na bangi baraba utiare chunchike 16 gatanta mwanja bawa batamenya wa muri bobongwa ne buriko kedra kikiona na kiakari nusu yabo barane aringi kura bakiwa baringiringira MCs barabai kuo nusu inge niyo yawa irendekithia babero kwithira baikuruka kwa
Right, nangina kuo ni atine ndio ndiatungeria bamiru bedrita bagita na mbere guchukumana kienda kona miraa ndikwebero kirige kundi kienda wachembogita na kanda bagita bagita na mbere kwa mirani mbogita mwankarira watho buge kone ndebo kumiebiria gikundi ne kiu mukarigite wa mbondi Dr. Stephen Mairori ugita bagita na mbere kuria yuthi guchiebania na utumiri bwa mirani unto nio mwana nchobi na mbogita ingi Anthony Kathenya na ripoti. Kagita kale abunge hamwe na tongore bangi ba kaunti ya Meru hilo seneto wa kaunti ino Kadhuri Murongi badite na mbere gusire ntaira kirithi na nene ya mera kwithirwe Imwe ya ndawa ja kulebia nkia manene akolwa na ndawa ino jambogita tayona kada nithite na mbere kwinyiria tetiga kolwa na kimera giki mpaka lila watho bugatika kugweta imo ja chemical takathi na kathino ile jige kimera giki ta ndawa jambogita. Mira is scientifically proven to contain among other substances called cathin and cathinone. Now, cathin and cathinone are substances that are listed as psychotropic substances in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Act of 1994. Now, that law provides that whatever substance contains cathin and cathinone, which are listed as psychotropic substances, are defined by that law as drugs. And Mira have scientifically proven to contain these two substances listed as drugs under the 1994 law. Therefore, to that effect, Mira is legally classified by the 1994 law as a drug to the extent that they contain cathin and cathinone. Kulingana nkiamena na kada ndoa yao na Mira ikathi na mbele utabulaba kulwa ndawa ingi jambogita ile mwana nsobi ilaba kuganithite na mbele kuthukangia miturire ya IMAANA na kada kiuga mirungamia na siasa na tongore bangi banene thirikari-ini itiba makia indi kilaba kadithia ni gutigira ni bakwila Kenya mambo ya intobilia bikuthukangia mili yao. For us, we are a professional group. So we give the advice based on law and based on the research that has been done. And so our role as NACADA is to tell Kenyans the truth. And so the other parts are for political consideration that is above us. We leave that to them. But we will always tell Kenyans what we know is true and what is harmful and contained in the law as well. We will tell Kenyans the truth. The country is confronted with a serious and growing problem of alcohol and drug abuse with overwhelming effects on the socio-economic development of the people. 2, the havoc caused by drug abuse is borne by families who have witnessed the deterioration of their loved ones into addiction and consequently suffered unemployment, drug-related illnesses, family breakages, and reduced income. As Muslims, we know that we are also having a lot of problems in terms of broken families that are coming from Mira. This is one of the issues that are seriously affecting us as Muslims, and we have also decided that we are going to look into ways of how we can work with our brothers who are lost, who are addicted. Mweno gu kagita kankiamene na kada ni gwatanirite na tongora ba makanitha kienda kulwana ndawa jambogita amona utetheria ntubara batukite nkombo kirinda wa ino. I just want to confirm that what our chair has read today, we religious leaders have agreed to work hand in hand with NACADA to ensure that this menace of drug abuse is combated. We have a great concern over our young people who are addicted in drugs and alcohol. And because they are our brothers and sisters, we would like to offer a hand in bringing them back to the fold, to bring them back home. And we will do all what it takes to bring them back. What we've decided is that we're going to work together. We are looking at these people as people who need help. As religious people, of course, our mission is to mission and also minister as well as assist anyone who needs help. And these people, these are our brothers who needs help. Together with NACADA, we are going to work together to see how we can help them.
kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antone, Rangi wa Kathenya. Mzee Bambunge ya kaunti ya Meru baugite batiani ni ripoti ya Rwanyi Roremi kaunti unendere yo mubango yo one cow one needy family yura kwethira ugita kwa mbere ningabana kera mwangaza enzo municipality na urene mukarigite wa kigena mbunge ne unende ugite kwina kamite yantubana na ya kona njeirire no batunturene enene bare migutariria uguri bwangambe ende Caleb ne yanite ntukwe 14 kiri Rwanyi Roro ejane itumi bingani kana bedire ne ndi bakebera kembe cha murandi yo mudori murioki na ripoti ye. Na ripoti re umbeta kuro na MC wa municipality kale mutethia egi mubango jo ng'ombe juranga na Meru akweja na ripoti na ndiki nyitende county assembly ya Meru na kulingana na MC kale mutethia bila baroreti bitumbite kuthabiki chokwa ki statement ira turasikite iturende kumenya number of things. One, iturenda kumenya detailed budget allocations tia program yu urambe chiri itengeri na iria itumikite iturenda kumenya policy for formulation ya the same project iturenda kumenya identification criteria kana uria antu baka identify wa baraba kedwa benefit ya program yu iturenda kumenya mantu breed selection nonto adri ng'ombe ri kubwa boruguru tochika bwa gaiti turenda kumenya mantu atio na iturenda kumenya the future plans chia kuendelea sustainability project ureka sustained the government. Ontubra bonekene mukaligete wa budget na mbungeji noja kumwirigi na kinyani MC wa Kibletia agwite mbese rikurukitwe ngurukia milioni 37 kitominande bagwekera biure ngurukikire mbango jojo jojo konekala jotena mutaratara. The supplementary budget twekirite 17 million chia kugura sins and live animals. Number 2 twekira budget ya mwaka jojo ire reinforce the IG milioni 50. So in total twina milioni 67 iria ci set assigned cia kugura live animals na iria kuringana na department intendete kugura na ng'ombe. Kiria ndingenda kuvuga ni uyu riria twakuruka ya budget itwekera disclaimer iria bati kujukua seriously that mbere mbecha iu chitumirwa itwethwe twina a proper policy framework ya kuuga mubango jo wa department ni atega atumira mbecha iu nonto tutigomba kujukia utumiri wa milioni 67 raisi gutuika ng'ombe mweka agurwa tutikuga inya ing'ombe muthemba juriku imbi intendete to achieve and the like niyo yari thinking ya committee ekwa na the assembly at range na nandiko mneno ntububu MC wa Kianjai urenyene mukarigitwa mando jegi urimi au gitakethwa gita minister na abisa mnene kirongiro urimi dene county Meru nikenda bomba kweja na umankuru kitwe gembango jojo wethie tukethera twina gikaro na CEC agriculture chief officer na timu ira yonthe kusika nikenda tumba kuona machokio yara members baumbere kwethera batekurithika na statement ira ikuritwe ni Mheshimiwa Caleb wa municipality tranche. So dira statement yeje ireterwe ndene assembly kinyani ngo imbigirwe ntenganeri ya chairman wa budget na ndona kwiru oro gutumirwa aja ojo romba gwikiria account ya ntoko gutebui. For example yatukuga department CEC atareme no atarite 7 members bakwa identify bakae ibao bakae wa ng'ombe iji it means ngogejere rito muntu umwe which is against any law ya utumiri bwa mbecha cia thirikari. Tumenti namba 3 araba kuga ibatarite antu batatu 7 member committee appointed by the CEM agriculture kimbe chiji cha 70 million mtu akakaranda agataranto bawe 7 na ndia amietheri amita kuma ki community amiethia a personal project ituije bwaga ma sheria uria kubati ukaratha iria mbechi gutumika cha mwingi nyingi
komiti ire bati utaro no bati umitara na nate bati go NDMC baba nandi bago baleja na bibe biri aki ukeja kuza mutaratara jo mwega jo tubira kirimbango joju jotethwa jo kweja makethwa bakiandikira mutario mathabu nikenda mbecha chitho chikrungi kwa chambango joju na kinya kuombekana bachentia mbecha iji chita kutango gengi no ntumbecha cia mwaka jo the current financial year itetumiri tukeja kuthiria 2 weeks tutirona that policy framework nkaandikira control of budget kurungika utumiri bwa mbecha kigina kiu gitekeje kuri gitigatumirwe nonto we can't allow this to happen, we can't allow it to happen, no way. Nonto procurement ne bati kuthithwa iri na mutaratara number 3 ng'ombe ni iri kuikweja no baeje ne ng'ombe mugwanja aki noke jugo taka financial year 2022-2023 barugo ito akurukitie 17 million kou mbechu cha 2023-24 iturenda kumenya ningana itumiki na ningana itigere na monkata they've given nothing. You can no one momero na bati gutaka kona. As an assembly we are trained to do a lot. Executive is still joking with what we are doing na iroto uga gintukira gya karika next nya mwa tuchoka kaire nkona bakiudurania signatures cha ko disband kago suspend county government ito kuka kuka kudwa kiko kya to suspend county government, then we need to do it like yesterday to bati go suspend county government ije goro nunto we can't see value for money. Program edho kila kini ke program etina foundation netina policy ire batirite nekenda mumeru ethira kiona mantu yana Weru na kenda antu baba inge ba meru baumba kunufaika kiri muradi yo your live animal onto kuwa live animal tutira we ng'ombe yake kwena nguku kwena ng'ondu kwena mburi kwe ba momo mbika kwenda kinya ntiri kana kinya kuromechio kana ngitoyo kana mantu yangi uremi mwanya tukethira tuichunkuna na nkimenya de chairman wa agriculture kuina mantu ya maingi arayombikia kwithira etethia mwano meru point athira to recall this program to me recall as an assembly na to amend nyamwirere ira to anenkanirite ayo athi ku me call off no tutumbi kuendelea kuona misuse embecha cha mwingi na tutuya u tuiringaringa ampe ndugire na imbuga au antu bara thoku in the society ti baraba kuia baraba kurana antu bara thoku in the society ibabega baraba ki ankiripotera Weru TV betamuthuri murioki right na nikuma Nteto nende muthoni murioki tukutha twekaira gatanta Nteto cia tune bana ontu pakwithira wathanite nao ni ende chakinya thaa 3:30 tukutha tukiwatana na ontu Nteto cia Weru 3 mune to mathithia to Purity Richard na Ngeto PHINEAS IMAANA.